Kugeza none indege zitagira abapilote zizwi nka drone mu bihugu byinshi zabaye ubuzima ku buryo guhagarika ibikorwa byazo iminota mike bivuze gushyira ubuzima bwa benshi mu kaga. Izi ndege ibihugu nka Australia bigaragaza yuko mu myaka 30 iri imbere ikoreshwa ryazo ryinjiriza igihugu miliyari 14.5 by'amadolari, ari nako kandi bitanga akazi ku bihumbi by'abakozi buri mwaka. Ni mu gihe igihugu cy'Ubwongereza cyo kiteze ko mu 2030 ikoreshwa rya drone rizaba rimaze kongera miliyari 42 z'amapaundi ku bukungu bwa kiriya gihugu. Izi ndege imyaka 5 irashize zitangiye gukoreshwa ku butaka bw'u Rwanda, aho zifashishwa mu bijyanye n'ubuzima, dore ko yifashishijwe ikigo Zipline zifashishwa mu kugeza amaraso ndetse n'imiti kwa muganga mu bice bya kure, aho byagoranaga mbere kuba byahagera yifashishijwe imodoka. Nubwo ariko kandi bijyanye n'ubuzima aribyo byagiye bimenyekana cyane mu Rwanda, nyamara burya drone zikaba zinifashishwa mu bindi bikorwa by'iterambere hano mu gihugu, ibikorwa birimo ibijyanye n'ubuhinzi nko gutera imiti yica udukoko, kugenzura iby'imihindagurikire y'ikirere ndetse no mu ifatwa ry'amashusho n'amafoto kandi biteye imbere. Duhereye nko ku bintu byoroheje nk'amashusho y'indirimbo hano mu Rwanda, bivugwa yuko nibura 300 by'amafaranga y'u Rwanda ku munsi ariyo mafaranga makeya umuntu ashobora gutanga kugira ngo yemererwe gutizwa drone ku munsi umwe. Zipline rero ikaba inayirutse gutangaza yuko iri mu myiteguro y'uburyo drone zayo zatangira kujya zigeza imiti mu ngo z'abafite indwara kanande nka diabete n'izindi. Kugeza iyo miti rero bikaba byumvikana yuko bitazakorwa ku buntu, bikaba ari ubundi buryo bwo guhanga imirimo ndetse no koroshya serivisi. Zino ndege zitagira abapilote nubwo zikomeje gukoreshwa ubutitsa mu Rwanda, ntabwo nyamara ari ibikorwa byakorwa n'ubonetse wese, dore ko hari amabwiriza ndetse arimo n'akakaye umuntu wese adashobora gupfa kwiyumvisha, aho 10 muri aya ariyo tugiye kukubwira y'ibintu bidasanzwe ushobora kubamenya kuri drone zikoreshwa mu Rwanda. Ndagushimiye cyane niba warakoze subscribe, aho niba utarayikora nagusaba kuyikora, kandi wibuke no gukanda akazogera kugira ngo n'ibindi biganiro byose bitandukanye tuzajya tukugezaho uzajya ubasha kubisanga hano. Ikintu cya mbere kidasanzwe kuri izi drone zo mu Rwanda rero nuko nta munyamahanga wemerewe kwiyandikishaho drone. Mu mabwiriza ya RCAA cyangwa se nanone cya kigo gishinzwe indege za gisivile mu Rwanda cyatangaje yuko nta drone n'imwe igomba kuba ku butaka bw'u Rwanda itandikishijwe. Kuyandikisha rero bikaba bivuze kumenya nyirayo, ubwoko bwayo, ibyo ikora ndetse n'ibindi. Bimwe mu by'ingenzi uyandikisha agomba kuba afite nuko agomba kuba ari umunyarwanda cyangwa se afite icyemezo cyo kuhatura ibizwi nka permanent resident, kandi afite imyaka 18 gusubiza hejuru. Nta munyamahanga wemerewe kwandikwaho drone mu Rwanda. Icyakora ashobora kwifashisha umwene igihugu. Guverinoma y'u Rwanda cyangwa se kimwe mu bigo byayo nabyo bikaba byemerewe kwandikwaho drone. Icyangombwa cyo gutunga zino ndege zitagira abapilote kikaba gishobora kuboneka mu byumweru bigera kuri 4 uhereye igihe cyasabiwe. Kukibona bikaba bisaba kwishyura ibihumbi 110 by'amafaranga y'u Rwanda. Ikintu cya kabiri ushobora kumenya kuri drone cyangwa se kuri zino ndege zitagira pilote mu Rwanda, ubwoko bwazo bwose ntabwo bwemerewe kugera mu gihugu. RCAA yigaragaza yuko kugeza ubu ngubu ubwoko bwa drone zemerewe gukoreshwa mu Rwanda ari izifata amashusho, izikoreshwa mu buhinzi, izifashishwa mu butabazi cyangwa se gutwara ibintu byihutirwa, izikoreshwa mu bushakashatsi, izikoreshwa mu burezi ndetse n'izikoreshwa mu kwinezeza. Icya gatatu wamenya kuri drone zikoreshwa mu Rwanda nuko kwandikisha sosiyete ya drone ndetse no kuyigurutsa nabyo byishyurwa. Mu gihe umuntu amaze kwandikisha drone ye, ntabwo bisobanuye yuko yitajya kuyigurutsa ashaka. Kwemererwa kugurutsa drone mu gikorwa runaka nabyo bikaba byakirwa uburenganzira ndetse bikishyurwa hagati y'amadolari 5 na 70 bitewe n'ubwoko bw'ikigiye gukorwa. Ugurutsa drone nawe ntabwo ari ubonetse wese kuko agomba kuba yarabyize kandi abifitiye uruhushya rutangwa nyuma yo kwishyura amadolari 50. Mu gihe rero umuntu yaguze drone zo kwifashisha nka sosiyete y'ubucuruzi akaba byakira icyangombwa yishyura amadolari 500, aho kino cyangombwa kimara amezi 12. Ikintu cya kane wamenya kuri drone zo mu Rwanda nuko kubw'umutekano ushobora gusabwa izindi mpushya zitandukanye. Uretse uruhushya rutangwa na RCAA, umuntu ukoresha zino ndege abashobora gusabwa izindi mpushya zitangwa n'izindi nzego bitewe n'impamvu zitandukanye. Mu nzego zindi zishobora kubyinjiramo harimo polisi y'igihugu n'ingabo z'igihugu RDF, by'umwihariko nko mu gihe ari indege zifata amafoto cyangwa se zigiye kugurutswa mu duce twihariye tutemerewemo kugurutswamo zino drone. Urwego rushinzwe imirimo imwe n'imwe ifitiye igihugu akamaro
rw'intwaro ruzwi nka rura narwo rukaba rushobora gutanga uburenganzira kugira ngo drone zitaza guteza ikibazo cy'ihuzanzira n'ibindi bikoresho bikoresha amajwi cyangwa se amashusho bizwi nka radio frequencies. Ibyo rero bikaba bikorwa kugira ngo hataza nyine kubaho ibyo bibazo. Ikintu cya gatanu wamenya ku mikoreshereze ya drone mu Rwanda nuko zino ndege zitagira abapilote zitagomba kurenga metero 100 ziguruka. Mu mabwiriza ntawemerewe kugurutsa drone ngo ugendere hejuru ya metero 100 uvuye ku butaka. Ntawemerewe kandi gutwara drone ngo urenge metero 300 uvuye aho aherereye, kimwe nuko nta drone yemerewe kuguruka ipima ibiro birenze 25. Icya gatandatu wamenya kuri drone zigendera mu Rwanda nta nimwe yemerewe kugenda nijoro. Bitandukanye n'izindi ndege zisanzwe, ntabwo drone yemerewe kuguruka mu masaha ya nijoro mu kirere cy'u Rwanda kubera impamvu z'umutekano wabo wayo, w'abaturage ndetse n'uw'igihugu muri rusange. Nta drone kandi yemerewe kugenda ku muvuduko w'ibirometero birenze 100 ku isaha cyangwa se ngo iguruka ahantu hari urujya n'uruza rw'abantu, ibinyabiziga, inyamaswa, inzu ndetse n'ibindi bitari muri gahunda y'ibyo drone irimo gukora. Ikintu cya karindwi kinatangaje cyane ku bintu bijyanye n'imikoreshereze ya drone mu Rwanda nuko umuntu asabwa ubwishingizi bwa miliyari. Nta drone yemerewe kuguruka mu kirere cy'u Rwanda idafite ubwishingizi. Umuntu wese utwara kano kadege katagira umupilote rero akaba asabwa gutanga ubwishingizi butari munsi ya miliyoni 1 y'amadolari yo kwirengera ingaruka zishobora guterwa n'imikorere y'ino ndege, akaba ari miliyari irenga y'amafaranga y'u Rwanda. Ikintu cya munani wamenya ku mikoreshereze ya drone mu Rwanda nuko mu gihe yabiguye iwawe usabwa guhamagara polisi. Nk'izindi ndege zose, drone ishobora kugira impanuka aho bijya bibaho yuko yagwa mu rugo rw'umuntu cyangwa se mu murima we. Hanyuma rero mu gihe nk'iyo mpanuka yaba, dore ko igendera hafi cyane, RCAA ikaba itanga inama y'uko ubonye drone ikoze impanuka ari ngombwa guhamagara kuri sitasiyo ya polisi iri hafi kugira ngo baze batabare. Ikintu cya 9 kidasanzwe ku mikoreshereze ya drone ni amande ya miliyoni 20 z'amafaranga y'u Rwanda. Gukoresha drone binyuranyije n'amabwiriza birahanirwa. Urugero, nk'uwafashwa ayikoresha itandikishijwe acibwa miliyoni 20 z'amafaranga y'u Rwanda ndetse akaba yanagezwa mu nkiko ku bindi byaha yaba yakoze. Mu nama yigeze kubera i Kigali muri Nzeri umwaka wa 2021, inama yari igamije kureba aho isigana mu bijyanye n'ikoreshwa rya drone, Minisitiri w'ikoranabuhanga na Innovation Ingabire Paula yavuze ko kugenzura imikoreshereze ya drone bigomba cyane kuzirikana umutekano w'abaturage. Yaravuze ati, biterwa no gushaka kurinda umutekano w'isanzure cyangwa se abantu. Utwo tudege tuba tugenda hejuru y'abantu ubu natureba ahantu tugurukira, ari nayo mpamvu hagiye hagaragara yuko huzuzwa ibyangombwa byinshi cyane kugira ngo tuzagabanye yuko habaho impanuka no kuba twahungabanya umutekano w'abaturage. Ikintu cya 10 tunagana ku musozo w'ibidasanzwe wamenya kuri drone zo mu Rwanda nuko hari uduce drone zitemerewe kuba zagurukiramo. Uretse ku kibuga cy'indege bibujijwe, RCAA igaragaza yuko drone hari utundi duce itemerewe kugurukamo bitewe n'impamvu zitandukanye zirimo n'izijyanye n'umutekano. Mu nyandiko ya RCAA yise Aeronautical Information Publication yo mu Kuboza umwaka wa 2020 hagaragaramo ahantu habujijwe cyangwa se ho kwitondera mu bijyanye n'ingendo zo mu kirere. Aha rero harimo akorerwa imyitozo ya gisirikare, ahantu hateye nabi cyangwa se nanone hashyira abantu mu byago, ahantu hagoye kwagurutsa indege ndetse no mu nzira y'izindi ndege, ahari ibikorwa bya siporo cyangwa se byo kwishimisha, ahantu hari inyoni cyangwa se izindi nyamaswa. Aho ngaho hose ntabwo drone zemerewe kuba zahagera. Niba ajya kubona ziriya ndege zitagira pilote mu Rwanda ukibaza byinshi kuri zo cyangwa se nanone ukabajya kuzumva ariko kandi utazi byinshi cyane kubijyanye n'amategeko yazo mu Rwanda, reka twizere yuko ayo ngayo 10 abashije kugusobanurira ibihagije. Wakoze cyane gufata umwanya wose warangiza ukabana natwe muri kino kiganiro. Turacyari kumwe no mu bindi bitandukanye, ukaba wari kumwe nanjye Abayo Yvette Sandrine.